Lokaro ketal sarkar, edisi sarkar, tabok no semai tangka, obviously जों आसा खालायनाय जे ketal sarkar tei गाहाम सामों खालायनाय, जों साइमानो जे edisi area keduk mabosor, bonci tongo itongo, unnotengya, jadi sih ketal sarkar pun ni platform kaham, angka kago jatuhnya ketal new face. And all our young leader, angka sakhainai jorong korai samung, jadi kaham tak kelai. Awalnya jadi sarkar, jeng sahaja khainai, tuanai, jeng sahaja mana jadi adisi elaka dirgo borsor, tiada rumah thogia, lama orang kerai, sekolah kaham kerai, apa orang nui tongo, apa gay, angka kau ada jadi ketal sarkar, jadi adisi sarkar, orang kaham samung khainai. Orang jonogon ni sewa kelainai, obos asago, obos ini I50 BJP sarkar, sehingga semai tangjak, jadaga edisi development yang kai, raja development maya, sehingga tu nak balance ke development nai, sehingga saya mana edisi area jak kabang tunggu, around 70% area angka edisi area, apa kisah, ko edisi area no, sehingga develop kai nang nai, mungkin sih, jadi raja bos sehingga equal development, balance development ongai. Jadi sarkar from the very beginning, obak oksai tongo, je I50 BJP sarkar, topmost priority, overall development di bagai, especially indigenous people, di pasar di bagai khainai, apa kok sajak, apa ini angka kawa, je dari kahangklai samtang kahangklai, apa isi sahaja khainai, corporate khainai, saya mana ojaga di pasar wansa mix tongo, bisi ini edisi area angkat edisi di pasar area, jadi edisi area itu develop yang kai, jadi raja buat develop maya, apa kagago, apa isi corporate khainai, boleh performance kahangklai, angka sakhlai boleh kahangklai, boleh bagai, jadi orang barbar salaigo, jatuhnya wansogui, unnati mak khainai, kamu kaya bahani kau orang tongo, jadi saya baca mai takuk. Sehingga tetap ini bisa misunderstanding. Jadi tahun tu, orang barbar sahaja je ini election mana porego, edisi election porego, orang macam kontras songka, orang violence ka, orang datang stopung nangtu, orang keseng baca orang takuk, orang bola belai cajagia, orang nije orang guri naika, je apa hai election porego, semua hari mana, apa nu sabuk lay, apa dasar kai tunggu, saya baru tu tahu orang, jekunu party go. Jekunu party pangtung, kaham butong, hamil butong. Ke ham yang kaya, betul betul sasti mana, polisi mana, apa kisah jok tu bilik salah me bising tu, sehingga apa reno ninda kai tu, tapi yang kagak go, tahu semai tapi pakai orang pakai, tahu din bising, tu terus santi atau baru pakai, kacang nai, orang asak lagi.